Ngumbau Situ. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ. Usiaithani ndi uvingwe ya TV ya kuya Mutongo TV tideni wa kilungu cha Ngumbau Situ kilungu cha muthia cha kwigwa ukiwa wake Samuel ondu thayo wake withitwe yimila sithitwe ithe yula sithitwe ndikwatekana ni wendeye na kuthuthika na ndithia Samuel we witwelese yulwa onthini wa bitiwe nukwikia mwana alisi abikie na kuboa mabika kubika aboye wa hospitali babika bandu otondo mundu bika bandu kethia mwikio wake no muone thia timana kwa ndu we mwathimu ya wata nuisi yani thina wa Samuel ni tumuitithitie muno nundu pe kindu kimwe kyo kiwethia ona kungeibwa nitachaemie nundu yu bauba kuoko kuku ebina na mesilia make yune moto na ndili namo na nimo wewa okwe watu awakinara nundu noendeye muno mathale ongi manondo ukuboa na yubo ko bikwai nibendekana mbesa ingi tena mbingi na mundu we na ciana ina kwa ina thele ilwe iwe saithi aju we dathukuma yumunda wake nuwa bani rile wona baikene nunye ni mangite ba na mwana inyono mwana inyana uthukuma iwe saithi aju isiana nunye ilia ili na ilia ili bezila na wiwe litaya tionde ni waamini na still yu niende kambesa yue yu wethi enye ninae wanono ndona kwika tukitira ikalowa na umisia tukita oyo tuibo tuye andu matutethie nangi makaima kanoa tama musi makasia maito sangia nisiweti omunde unge kwikisio ngilile makasia masangie mano iwe tuasia Samuel yakononzia utethekai ukithia na mbotho muai nundu ni omuse ingwenu tukumete permanent miaka 35 ndio omuse we omuse nditona kucioka ingi wa uthukuma na ni thio unzindwe iteka education no mamwikiombe okila meona ukithia ngalao mwana oi either no acio ko skulu na ndo make no mono kindu kiawe igithi no la twina guo nousu utinebe kindu waweta cha yulua andu mamusi o teelewa kana thina umanio na andu mamusi amoye wa mwenda manondu mukatetha na cia nini sibe musesi otusiaisi wina wisilita undu ubwa usu kana undu ile nyeno su kana ukuono labda ukuniwe simu kana kaminie skulu keiwe ni anti kana wango ningu twawe yani ningu tethia utona kuthuthia asia ata yulua kusovia ciana na ndwala meyumilitie kwananga mathayo masiana ino ndabizie musiaisia ngamwea matukwa andu mainewa ni atei na andu maina atana nomba yaku eyumila kila kibo nikusunga ciana ciaku na kwita kusia andu ingi ni maite nundu wa ukengawa nundu yuto wakwa yu akengiwe na ngimwe andu ao ngimwe na ngimusomethia maikindu maumia wethi andegwa wethe ona uni wake wibo ona yu nundu yu ni waba we ilobi na ilobi ye nguma mundu atwikite wa ona yu mundu we wa ilobi na nda yethi na no kuwa tikiti ona no athia tathambite ndakoma abike ilobi na ilika we yani ni meye asia yesia ngamata bia metho no matukwa ciana mbingi nina minwa na andu o alamo ni meye maitate isovea asanti na ndi mubeano ndo akuyumilia na ku share ukiwa wa mwana wakundi kwatakana siyo ndhe mabikiana uthuthika na hulo kuona andu wonde ta sioni wa mana kana kwi andu metha me athuku na metha
meyumilite kwa nanga mathayo mandu nani musiaisia nitukwendea na Samuel nikenda tumane utedio la ukwenda na akatetheka ena mibango yiba ya thayo wake nani Samuel kwenda kwa ngoya kuniiba kwa utedio nye gakwata utedio tondo nona isuno miaka mingi by the way kuma na wa mwaka uyo we 12 na wishi yakwa ni somethie ciana somethie ciana tondo kibeti kina twaye China kana na ke class 8 nikatwa school kakasoma kakateki party tondo no kuona ethanga ongakwata chance na kwa no thio school na ndie kalo maisha masio ndosi akwa ikasonoka oyuta ina miaka yana wa mina school yu kuma ni mina form 4 minute mwaka iba 08 ya naini nena musiaisia ula wiwa akiitwa valoto no kutete yu musiaisia wakwa ni mukulia okwate ina ndaia obalawe ketha no mbegwa na wewe na thayo tunengetwe ni Ngai wa mana na tuthisi u ni kukaumilaki Ngai no we wisi etha no tona kundethia kana kumbikisia onetha no ikumi kana thiana remember that ditona kwikondo ditona thukuma nikala maisha mathina no mukalilia nikite yatu itesiakwa no ndo athina ni muthaitha na kumwisuba ketha be kindu to nature bikise kwa namba 07032 78 585 07032 78 585 igulo ila thingi ni o chama kila wese kana thayo wakundu wethiwe na school wasoma wena mawoni ma thayo lo kwenda wikala waone na boka satani alikilila wase we mutangi yenu tabana siobo mwanyenda bana siobo nendo kule ikule yebina banini wisilia ni kinga iwe tikilitie wikale miaka mingi wethi nani usuku muthukuni wake kindu kimwe ni ngwamba isilia mawisilo jobu wesile na ni wesile mawisilo kenda konoseo baadaye maisha yake ya baadaye na ditolanga imakosa tondo no umbikalitie thayo na abaluka angali ndia akwa andu makakwa na ona andu maikwa ni namo na ndia akwa pekitumi changa ni kale thayo nduna kwango dikuite ngonye na nye ni asia una nena na andu ni mambigwa na peo mundu kukitwa ni Ngai eyumie angarimkie maisha mako tondo it is not in vain ilanda kama ya Yesu inetikie musalabani isundi aitika na nonzio ono mundi na kinge dithuthia atabania mobo museo atabania museo na ini nimesite kwotwa asuna inge na nonetela na ikwa na iwimoni nona mwini ambe yoyu na kaina ena sign ekite sign ekai mutabie kiumu manda ndwese chao we manda kikuo yolo aku na family yako kaba kwikwatia Ngai ukakusa we mwena wa Ngai na kaba kwikwatia Ngai ona accident binge inekika ni kwithiwa andu mathenda ikwatanie na Ngai mendo sembe ya mauseo manthi lakini Ngai we kanesa amen ni chao kionenga uthuthio wa kila muthenya ni chao kimotivate yao kwethia wina opia kana uni maundu nimekusolve tondu waweta juu kila kinenga opu yakwa ni kuona nye nzela Ngai wanengie kibeti it is not a normal way thing there is just innovation ya Ngai tondo au meingi mahai kalamata ibeti me alum lakini nye Ngai na yutabania na Ngai anenga kibeti na kwanza no kele tu smart kiu ni chake unenga we kiu kinenga we kwati unangona nye so tomorrow there is hope and I know my tomorrow is shining because of the Lord. Amen. Bali na kwitha we muwau na bali na kuona utena utegi wa ku provide ya family yaku ni challenge singisiba office ya kana uko manana sionde ni wathayo wako
ni kwata matatizo maisha ni atondu pe andu maneni ondeto nthuku nawa pe andu omani moke yao mana pe andu angi mangu nao mana because ekangutabie onawona ni na mweyo ni mumo wa Ngai na nye ndie kunia mundu na ni kalao ni kileti lakini Ngai no botete kumbunka mia pe challenge kingi face ya challenge no menuka ya andu no menuka ya andu yukwe kai by education andu backbiters are always latecomers. So I have not to listen about the people, what did they say? And I focus to my Redeemer, who called me. And I know for sure, God, na una nena nando, Ngai no kumbaililia maisha. Ngai no kumbaililia maisha. Na ine sewe, Madam Fellow, wevo, either wevo, maisha mako imeasawa. Na endete kwatisia usio ndeni wa thayo waku. Amen. Na mawisilala wesile akatwasekana Ngai wese one waku na uwonde ikakwa kitumi na kwa kwete usio. Biblia yetu ya kana saa ingi no cia usio ndeni wa thayo lo kwesila. Wese thia no sani wa usio ulatu ya wakana maundu onde mekika kwa usio weba. Nundu we ona mbindu kile binda lakini Ngai maundu asu onde eka kwa usio. Na nikiende situ yake kabikie na kukilwa. Na indi kwenda kwitu ni suo mwetise ukate ati yenge wai noto ithie thayo waku no wabindukie ni waboye Ngai ni wambie okutumia kwanzia nene na kuketha i ubano wa utanu ndeni wa maudhu maitu. Amen. Asante. Musia isa uni wata vika mudia wa kilungu kitu mudanani wa mundi nina wekwatu kana wavikia na usoma kendo na ndukavikia na kuikia kila mundu kukandeni wa thayo waku indi boya Ngai munovyo akavikie na kukonia andu alama avuo alama kwa kandeni wa thayo waku ndikuendea kiweo cha kwaila hithi wana Ngai tukomane muthenya ungi tiwanesa Ngumbau Situ. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ.